Model Code of Conduct pangdak pondet pen api BJP mate ruling political party atum pen lakha ingko retrok Dwarbaguri MSC constituency ke parlo Dolamara Malasi along polling station pli lasonse Kangdir Teron PS Dadhora PS Malasi PS lapen Panbari PS along local MSC Anpar Thakar Biang Autonomous Council EM Richard Tok Bipen ajok vote kerek amai kapaman pon Bangso mayalong ongdum Congress lapen All Party Hills Leaders Conference asong atum pen kami jepo okdun si BJP asong aphan asogobui pangtui dun lapen bangso mayalong BJP asong aphan aninga chethe arada tumsitami ongdung chedong dun si la polling station plialong ke BJP si highway pupu angthek rad kachito paklang po vote kire kamai chengchia prang japi juri jambili athonalong pen Sakti Kendra Klembang atum pen EM Tok Biaphan bike rally padupon si Kangthum Karni Aliralon pen padupon Mayalong EM Tok Biasanghu pen kaning jia tengke Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan Chief Minister Apu Pamantu Weknang Ji Pusi Mayalong lamthe piklang tekang athe itum aphan ongdung pen kerap nang kipi itum lakhada un e pusing lamthe piklang padupon Bangso Mayalong aluhisar po amana peng pen MSC Anpar Thakar Biang Autonomous Council Education EM Richard Tokbi Aluhi Atumpen Dwarbaguri VDC Chairman Sarkoi Rongphar Dolamara Town Committee Chairman Mongol Singh Terang BJYM Amaipu Amuron Terang Nili Block Chairman Sanjoy Teron Atumpen Kichinglok Ongdung Karyakartas Atum Chetong Dunsi BJP ke hayang thek piklangpo Kalama ini Sakti Kendra Sammilan mate rally lo Haraghat LA along ini jakmal si hawarlo dake polling do na polling pia pansi pini itum dake chetong ini pen ke code of conduct lo model code of conduct puri lo la pen election declare lo antum kadok with chini lo ke bangzi April 9 ani pen lo buti jogji ke asi itum ke chisik kando lo itum kadok ove dak misen ani itum theglong lo rat do nitum lo la pen highway ko bus ning chelo la pen BJP funding के दो पे अच्छे people लोग कराते हैं चूंकि BJP सरकार के बाद डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा चीफ मिनिस्टर आंगली कमाथा पे न जो हिमेजांग ने पेन चेंगलोक के दुके ला काटुमा फंड सेल्फ हेल्प ग्रुप पेन चेंगलोक अरुणोदय स्कीम पेन चेंगलोक कपरे स्कीम की पीपन दो पे खांजांग नसी लहाय अनिंग के छिट के पेन सी तुमलोंग दो नसी किवांगजी जाक हरघाट LA के हाई पमी पेन सी तुम तो जुमलोंग को non nitum non nitum inglong tuar matidi inglong tuar tan lang di nitum hala tuar chupna no itu lang di kantan itu जी को अपना आशीर्वाद दे उसके लिए काम करूंगा सर बीजेपी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट कब कंडक्ट करेगा कब डिक्लेयर पार्टी का कैंडिडेट हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड से तय होता है और हमारे यहाँ पे बहुत सारे हमारे कार्यकर्ताओं ने आवेदन किया हुआ है BJP government tentang local MSC mate education result of sisteme kanghon ke pahaman ke kedok plan plakle dorong same plakle kedok Congress tentang BJP long News Report Karbing Long Live